Oh, tap dormi? Sa pou ekle la? Kou la mandi la ka la wi? Sa bay la? Chita mon chè, kou la mpe krivi la ka mwen? Yo, pral dormi koun ya? Non, Yo, so gen la. yo mgen 3 mesdames ki te wot ale ya. Madame la? Non, E men, mde di, e David ki bom di me wap ase mta pe de relo mbat kare nou. Non, mwen map vin Saint-Domingue dimanche. But ok. yal Haiti, yal Saint-Domingue jodi ya. But yo te bezon di yon trip. A ki eswe la? Mwen men ti Jacques. Waye lot moun? Non, E men map voye koto la. ebe mwen mwoye lokalizasyon pa ou. E men, ok, ou met voye lan live la pasko live. Ou live nan Instagram, voye lan live la. Non mkite Instagram mwen deja. Mwen live joujou. Mwen ki live, ou moun yap tan do, yo di ou infidel, yo di pou mde relo. Ebe mwen fidèle tout an net, oui, sa gen. Madame mwen pa infidèle li mwen. Yo, m live, oui. Ki me le moun dam. Yo.